Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining paneka setong fasal fi arkanis salati dalam banyak rukun salat. Wa taqaddam makna salati lughatan wa syar'an wa taqaddama ban ampun kaada makna salati panapa makna salat lughatan dalam bahasa wa syar'an ban syar'an. Wa arkanus salati ban tining banyak rukun salat. Samaniyata asyar ruknan paneka 12 ruknan ara rukun. Ahaduha tining salah satu ya samaniyah aniyatu paneka niat. Wahiyya man tining ya niyah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Qasdu syai'i paneka asat cetong muqtaranan hala syai' berngin bi fi'lihi muqtaranan hale syai' berngaki bi fi'lihi kalaban kalakonna ya syai' bi fi'lihi kalaban kalakonna ya syai' wa mahalluhu bantining kanang nah ya niyah al-qalbu paneka ateh al-qalbu paneka ateh. Fa in kanatis salatu fardhan maka lamun bada as-salatu panapa salat fardhan paneka fardu wajib maka wajib niatul fardiyati panapa niat fardu bokos du fi'liha ban asacah alakoh ya solat wa ta'inuha ban anantuaki ya solat min subhin dari subuh atau duhrin atau duhur masalan saupamana. Jadi solat itu harus niat dan ketika solatnya itu fardu wajib niatul fardiyah qasdu fi'liha wa ta'inuha. Maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu niatul fardiyah mengatakan fardu, qasdu fi'liha bermaksud untuk mengerjakan solat dan menentukannya. Jadi usolli fardhu zuhri cukup itu, usolli maksudnya qasdul fi'li dan farduh niatul fardiyah, az-zuhri ta'yin itu. Jadi cukup kalau makmum usolli fardhu zuhri makmuman, sudah cukup. Gunakan bahasa Arab di dalam hati dibarengi ketika mengucapkan takbiratul ihram. Au kanati sholatu naflan atau bada sholatu panapa sholat naflan paneka sunnah data waktin saya andi waktoh karotibatin akati sholat sunnah rawatib au data sababin atau sya'andi sebab kastisqo'in akati istisqa wajibah maka wajib qasdu fi'liha panapa asacca alakoh ya solah wa ta'inuhu ban wa ta'inuha ban anantuaki ya solah la niyatun nafliyah punten niat kasunnatan. Jadi hanya wajib 2, qasdul fi'li usolli dan ta'yin. Usolli sunnatal istisqa, tak mengatakan sunnatah sama. Usolli al istisqa makmuman atau usolli sunnatan ba'da zuhri
qabla adh-dhuhri, qabla al-'asri dan sebagainya. Wasani bantini nomor 2 al-qiyamu paneka mancing ma'al kudra satana mampu alaihi atas ia qiyam. Fa in ajaza anil qiyami maka lamun apes pasara orang anil qiyami dari mancing ko ada maka toju pasara orang kaifa sya'ah kaifa katipana pa sya'a kasokan pasara ya orang wa kundu bantining toju ya orang muftarisan hale saya toju ibtiros afdalu paneka lebih utama. Duduk iftiros itu duduk yang tahiyat awal. Jadi kaki itu dijadikan alas daripada pantat. Itu namanya duduk iftiros. Duduk tahiyat awal. Wasali subantini nomor 3 takbiratul ihram paneka takbiratul ihram. Fayata'ayyanu al-qadiri bin nutki biha. Fayata'ayyanu ya Allah. Fayata'ayyanu maka tantoh alal qadiri atas orang se mampu. Anutku pana pengucaki biha kalabannya takbiratul ihram. Bi ayyakula kalaban kutu atabu pasara orang Allahu Akbar. Dak lafad Allahu Akbar. Fala yashihu maka ta'assa ar-Rahmanu akbar wa nahuhu. Fala yashihu maka ta'assa ar-Rahmanu akbar pada lafaz ar-Rahmanu akbar wa nahu bansa upaman ya ar-Rahmanu akbar, ar-Rahimu akbar, al-Wahidu akbar tidak sah. Wala yashihu ban ta'assa fiha ya dalam takbiratul ihram taqdimul khabar pada pemakada khabar al-mubtada atas mubtada ka qoulihi kata buna orang akbarullahu waman ajazah waman bantining pasal orang ajazah siapa pasal yaman anin nutkih dari ngoca biha kalaban takbiratul ihram bil arabiyyati kalaban bahasa Arab. Tarjama maka nerjema apa saja yang orang bi ayyi lugatin kalaban kadima bahasa sa'a sekasokan pasal orang. Wala ya'dilu banta oleh pindah pasal orang anha dari ya takbiratul ihram ila dzikrin akhar da zikir akhar selain. Jadi tak boleh diganti. Hanya kalau memang sudah tidak mampu maka cukup dengan menterjemahnya dengan bahasa yang kalian mengerti. Tidak boleh diganti dengan dzikir lain. Wa yajibu qarnun niyati bitakbir ban wajib apa ngaki niat bitakbir kalaban takbir. Wa man Nawawi fal fakhtaru al-iktifa bil muqaranatil urfiyah. Wa man Nawawi ban ana pontining Imam Nawawi fakhtaro maka milih pasal Nawawi al-iktifa ada ngalak cokop bil muqaranah kalaban apa ringin al-urfiyah saya bangsa kebiasaan sebangsa urf. Jadi cukup dengan hanya bersamaan secara urf. Maksudnya bagaimana bihaisu yu'addu urfan annahu mustahdirun lisolah.
Biaisu kalaban sakarni adu yang kep orfan edelim kebiasaan anahu panapa saong kuna yang orang mustahdirun panai kase ngadiraki li sholah da sholat. Jadi yang penting sudah dianggap hadir, menghadirkan sholat di dalam hatinya. Warabi'u bantining senomor 4 qiraatul fatihati panika maos fatihah au badaliha atau kantanaya fatihah liman ikan di orang la yahfadhuha seta hafal pasaraya man hada fatihah fardon panika salat fardu kanat beda panapa ya salat au naflan atau sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa bismillahirrahmanirrahim bantining bismillahirrahmanirrahim ayatun panika setong ayat minha dari ya Fatihah kamilatan halese sampurna. Waman asqata minal Fatihati harfan au tasdidatan waman bantining orang asqata semageger pasirayaman artinya megeger tak membaca dia minal Fatihati dari Fatihah harfan dak sahuruf au tasdidatan atau tasdid au abdala harfan minha bi harfin atau akan da'en basraman harfan dak sahuruf minha dari Fatihah bi harfin kalaban huruf lain. Maka bagaimana lam tasihha qiraatuhu maka tak sah qiraatuhu panapa bacaan yaman wala salatuhu ban tak sah pole salatuhu salat yaman. Jadi bacaan Fatihahnya tidak sah dan sholatnya juga ikut tidak sah inta amad lamun sengaja pasara man. Wa illa banamun punten wajib maka wajib alai tasyaman i'adatul qira'ah panapa ngulangin bacaan. Wa yajib ban wajib tartibuha panapa matartib Fatihah. Bagaimana caranya? Bi ayaqra ayatiha ala nazmihal ma'ruf. Kalaban kutu maca pasraman ayatiha dak banyak-banyak ayat ya Fatihah ala nazmiha atas urutna ya Fatihah al ma'ruf saya kau ingin. Wa yajibu ban wajib aidan kalaban boleh mualatuha panapa litulina panapa mualah atau apanya terus menerusnya Fatihah ini mualah itu terus menerusnya Fatihah maksudnya bagaimana bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din kalaban kutu atamu asampung ada ba'du kalimatiha panapa setengah banyak kalimat Fatihah bi ba'din kalaban setengah min ghairi faslin dari tanpa amisah illa bi qadri tanafus angin kalaban sakaatur napas.
Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Fa in takhallala maka lamun latnya latin adzikru panapa zikir baina muwalatiha yang antara muwalana ya Fatihah qata'aha maka maka panapa ya zikru hada kah ya muwalah. Hada kaya Fatihah. Hada kaya Fatihah ini. Baina muwalatiha yang antarana muwalana ya Fatihah qata'aha maka pasirah ya apa napa ya zikru hada kah ya Fatihah. Illa angin intaan lakod zikruh lamun hubungan adzikru panapa zikir bimaslahati sholati kalaban kamaslahatna sholat kata minil ma'mumi akati bacaan aminah makmum fi asna'i fatihatihi dalam tengah fatihana ya makmum li qiraati imamihi karena bacaan imam makmum. Fa innahu maka sangkun ya dzikruh la yaqta'ul muwalatah la yaqta'u panika tak mekka panapa ya dzikruh al muwalatah da muwalah. Karena ta'allaqu bimaslahati shalah ini. Contohnya seperti tarawih maka Fatihah yang dibaca oleh makmum bersama dengan Fatihah yang dibaca oleh imam. Tidak ada masalah baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Waman jahilal Fatihah tawaman bantini pasra orang jahila setauning seputu pasreman al-Fatihah tada Fatihah au ta'adzarat atawa teti malarat pasaraya apa napa Fatihah alaya tasyaman li adami muallimin karena ta'adaan kuruh masalan saupamana kalaban saupamana wa ahsana ban mapekus pasaraya man wa iraha lainah ya Fatihah minal Qur'ani nyatana dari Al-Qur'an wajib maka wajib alaihi atas man sab'u ayatin mutawaliyatin panapa petok banyak-banyak ayat mualah terus ya ewadon karena tetikan teh anil Fatihah dari Fatihah atau mutafarriqatan atau se asa pesa terus ya asa pesa fa in ajaza anil Qur'ani maka lamun apes pasaraya orang anil Qur'ani dari Qur'an
Ata maka anekaakin apa sira orang bidikrin kalaban zikir badalan halai tetikan teh anha dariya Fatihah bihai sula yang kusu'an hurufiha kalaban sakirana tak kurang panapaya zikir an hurufiha dari banyak-banyak huruf Fatihah. Fa ilam yuhsin maka lamun tak mafokus pasariya orang Quran dan Quran. Wala zikron ben punten zikir. Waqafa maka mencengah maka neng apa pasariya orang qadarul Fatihati kalaban sekatur Fatihah. Jika memang tidak bisa membaca Al-Quran dan zikir, maka dia berdiam. Wajib bagi dia untuk berdiri. Diam. Waqafah. Atau bisa dimaknai ini. Wa fi ba'di nusahi wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atul Fatihati ban tining lafad wa fi ba'di nusahi ban panika dalam setengah banyak redaksi. Wa qira'atul Fatihati tining lafad qira'atul Fatihah. Ba'da ila akhirih. Maknanya wa qiraatul Fatihati bantining bacaan Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim samarena bismillahirrahmanirrahim panika samarena bismillahirrahmanirrahim wa hiya bantining ya bismillah ayatun panika setong ayat minha dari ya Fatihah. Wal khamisu bantini nomor 5 ar-ruku panika ruku. Wa aqallu fardihi bantining paling sakonen pardunah ya ruku. Liko imin qadirin andi orang semancing qadirin semampu ala ruku ya atas ruku. Mu'tadilil khilqah sedengan kata tinah mu'tadilil khilqah sedengan kata tinah salimi yadaihi selamat yadaihi tanang duanya orang waruk bataihi bentok duanya orang apa ayan haniya bighairi inkhinasin ayan haniya panika kutu ngenda pasara orang bigairin hinasin kalaban laina inhinas itu membusungkan dada membusungkan dada
Adengah ke atas, pas adengah ke atas. Inhinas. Kata inhinas itu membusungkan dada, membungkukkan pantat, dan mengangkat kepala ke atas, itu inhinas. Bukan seperti itu. Jadi sekiranya ini tangan menggapai lutut. Qadra bulu wirohataihi kalaban okoran depan tepak tanang dua orang rukbataihi da ta'adduannya orang lau arada wad'ahuma alaihima, lau arada lamun anggar paki pasraya orang wad'ahuma da nyabak kaduana rohataihi alaihima atas kaduana ya rukbataihi. Fa illam yaqdir ala hadar ruku'i, maka lamun tak mampu pasaraya orang ala hadar ruku'i atas panika ruku, inhana maka membungkuk atau inhana maka ini tadi ngendek pada atau nunduk pasaraya orang makdurahu dak saya kemampuan ya orang. Wa ma'aban aisyara pasara orang bitorfihi kalaban matana ya orang. Wa akmalur ruku' taswiyatur raki'i dhahrahu. Wa akmalur ruku' bantining paling sampon ruku' taswiyatur raki'i panika mapadenah orang syaruku dhahrahu daka tengana ya roki. Jadi paloros wa ono kauhuban dhahrahu dak tengana ya roki wa ono kauhuban leher ya roki. Jadi punggung dengan leher itu disamakan atau diluruskan. Sekiranya apa bihaisu kalaban sakirni yasirani tetipan apa kaduana kasofhatin wahidatin paneka akati papan wahidatin sesetong wanas busaqaihi ban mategak dua betes ya orang wa akhduruk bataihi ban neku to'od duanya orang biadaihi kalaban tanang duanya orang. Wasadisu bantining nomor 6 atumaknina tupaneka tumaknina wahia bantining tumaknina sukunun paneka neng ba'da harkatin samarin akuli. Tumaknina fihi ay ruku' fihi idil meruku ay ruku' itu keseruku. Wal musannifu bantini musannif yaj'alu tumaknina ta yaj'alu panika atyaki pasara musannif atumaknina ta tumaknina fil arkani idil banyak rukun ruknan mustaqillan dak rukun se mandiri.
Rukun mustaqilan kok rukun saya mandiri, rukun saya katibi. Artinya apa? Tumak ninah itu oleh musannif dijadikan rukun yang memang sendiri-sendiri. Jadi setelah ruku tumak ninah, nanti i'tidal tumak ninah lagi. Bukan langsung diikutkan ruku dan tumak ninah, tidak. Jadi hitungannya sendiri-sendiri. Wa masaban acilenaki alaihi atas yaj'alu tuma'ninatah, ini musannif yaj'alu tuma'ninatah fil arkan ruknan mustaqillan. An-Nawawi Basim Nawawi fi tahqiq, dalam kitab tahqiq, wa ghairul musannif yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan, wa ghairul musannif bantining lain musannif yaj'aluha panikata tiaki pasaraya ghairul musannif hada tumakninah hay'atan tabi'atan lil arkan, da keadaan tabi'ah sa'noro lil arkan ikan di banyak-banyak rukun. Wasabi ubantini nomor weto arab obanika cekeh minar ruku, dari ruku. Wal i'tidalu ban i'tidal ko iman halal semancing alal hayati atas keberadaan atau tingkah alatikang karena sebedah pasal orang alaiha panika atasnya alati qabla ruku'ihi, sebelum rukunnya orang yaman mingkiya miqadirin, dari mancing orang saya mampu wuku'u diajizin bantojun orang saya apes anil qiyami, dari mancing. Wasami dubantini nomor belu at-tumaknina tu panika tumaknina fihi idilm i'tidal ail i'tidal tekesi i'tidali. Watasi ubantini nomor sanga as-sujudu panika sujud marrotaini kala bandu kala fi kulli raqatin idilm saben rakaat. Wa qalluhu bantini paling sekonen sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli panika atamunah satengana daina musalli mau diasujudihi da kendengan sujudi ya musalli min ardi, dari bumi, aghairiha atau lainnya ya ardi. Wa akmaluhu ayyukabbira, wa akmaluhu bantining paling sampurna na ya sujud ayyukabbira panika kutu takbir pasirya orang lihuwiyihi, karena torona ya orang lisujudi eka andi asojud bila rob yadaihi kalaban tanpa ngangkat tanang duanya orang. Wa yada'u banyaba yang orang rukbatai hidak kata oduannya orang summa yadaihi, maka kare-kare tanang duanya orang summa jabhatahu, maka kare-kare dainah ya orang wa amfahu ban elong ya orang. Wala syiru bantining nomor 10 atumaknina tupanika tumaknina fihi sujudi idilm sujud, fihi idilm sujud ay sujudi tika sujud bihaisu yanalu maudi asujudihi
biaisu kalaban sakiran yanaluh ngaule mau diasujudihi dak kenangan sujud dia orang saklu roksihi panapa bereen cedake ya orang wala yakfi ban tak cukup imsa suroksihi panapa nyeting cedake ya orang mau diasujudihi dak kenangan pasujudna ya orang bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qutnun bal bali yatahamalu nekat pasra orang bihaitsu kalaban sakan law kana tahtahu qutnun kalaban sakan law kana lamun bed tahtahu panaikan iba benaya orang ya Allah lau kana lamun beda tahtahu panaikan iba benaya roksihi ini nyaman roksihi kutnon panapa kapas masalan kelaban saupamana langka besah maka tarpet langka besah maka tarpet penapa ya kutnon wallahu haraban zahir atharuhu panapa la bedah yakut non ala yadin atas tanang lau furidat tahtahu lamun perkira aki panapa ya tahtahu ebabena yakut non wal hadi asyara bantining Senomor 11 al-julusu panika toju baina sajdataini antarana sujud dua fi kulli rakaatin idalim saben-saben rakaat sawaun pada bayi sholat pasaraya orang ko iman hale semenceng au qaidan atau setoju au mutajan atau setedu mereng wa qalluhu bantining paling sakonen ya julus baina sajdatain sukunun panikan neng ba'da harakati a'dha'ihi samarena akulina banyak-banyak angku tanaya orang wa akmaluhu bantining paling sakonen ya julus azyadatu panikan nambahin ala dzalika atas ka disah bidu'a ilwaridi fihi kalaban du'a alwaridi sewarid warid itu maksudnya yang datang dari Nabi. Fihi dalam ya julus. Falau lam yajlis baina sajdatain, maka lamun tak toju basira orang baina sajdatain yang antara sujud dua bal sara ilal julus akraba lam yasihha. Bal balik sara tetih basira yang orang ilal julus tidak ketoju akraba panikah lebih semak atau lebih parah. Jadi hanya lebih dekat pada posisi duduk, bukan duduk langsung mental. Atau maknina lam yasyah maka tak sah panapa ya julus. Wasani asyarah bantining nomor 12. Atau maknina tufi panika tu maknina fihi ay al-julusi baina sajdatain toju yang antara sujud dua. Jadi tumaninah lagi. Wasalisa asaru bantining 13 al-julusul akhiru panika toju si akhir. Ay alladhi yaqibuhu salamu. Alladhi kang yaqibuhu se angireng si angirenge huda kaya alladhi assalamu panapa salam.
Warabi' asyar bantini nomor 14 at-tashahhudu fihi paneka tahiyat fihi idlim ya julus ay fil julusil akhir tegese idlim tojuk sing akhir. Wa aqallu tashahhud dibantini paling sakon en tashahhud tahiyat at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harkatin boy. Itu paling sedikitnya. Sudah selesai. Bakmalu tasyahud dibantini paling sampurna tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari. Wal khamisa asyar bantini nomor 15 as-salatu paneka selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi idlim ya julus ail fil julusil akhir tegese idlim tojuk sing akhir ba'dal faraghi minat tasyahhud samarena rampung, samarena selesai, samarena mareh minat tasyahud dari maca tahiyat. Wa qallu sholati ala nabi bantini paling sekonen selawat ala nabi atas nabi alaihi salam alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad paneka Allahumma paneka lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asy'araban atotu wa asy'araban atotu atau apareng oning kalamul musannif panapa tebun musanya anna sholata alal ali dak saungku napa-napa sholawat al ali atas keluarga Nabi, keluarga la tajibu paneka tak wajib panapa ya shalah ala al ali wa huwa bantining ya hukum kadzalika paneka ketika di saya la yajibu bal pelik hiya tining ya bal pelik hiya tining ya as-shalah ala al ali sunnatun paneka sunnah. Wasadisa asyara bantining senomor 16 at-taslimatul ula paneka ngolok salam al-ula si pertama wa yajibu ban wajib iqa'us salami hal qu'udi panapa anibaaki salam halal qu'udi edelem kabadaan toju. Wa qalluhu bantining paling sekon ya salam assalamualaikum paneka lafaz assalamualaikum marratan wahidah kalaban ampelan sesetong. Wa akmaluhu bantining paling sampurna salam assalamualaikum warahmatullah paneka lafaz assalamualaikum warahmatullah marrataini kalaban dukale yaminan yaminan wa shimalan. Yaminan ke kanan wa shimalan ban ke kacer. Di yaminan wa shimalan adalah badal juga dari marratain. Wasabi asyara bantini nomor 14
niatul khuruji minas sholati panika niat keluar minas sholati di sholat wahada bantini panika wajhun marjuhun panika pendapat marjuhun seiunggulin. Kalau ada kata-kata marjuh berarti lemah ini. Wajhun marjuhun panika pendapat marjuhun seiunggulin atau lemah. Jadi niatul khuruj yang nomor 17 ini pendapatnya sangat lemah dan kayaknya kalau sudah salam maka dengan otomatis dia sudah keluar dengan sendirinya. Wakilah ban itu buaki la yajibu tak wajib dalika panapaka disah ai niatul khuruji tegese niat keluar wa hadzal wajhu huwal asah wa hadzal wajhu bantini panika pendapat huwa ya hadzal wajhu al asah panika selebih sahih. Wasamina asyara bantini nomor 12 tartibul arkan paneka tartib banyak rukun hatta baina tasyahud sampai yang antarana tasyahudul akhir was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi idlimnya tasyahudul akhir. Wa qawluhu bantini tabun musannif ala ma dzakarnahu lafat ala ma dzakarnahu ala ma tasbarang dzakarna nyebut pasal kaula setaja huda kaya ma yusasna pelain min dari qauluhu yusasna panika pelain min dari qaul wujubu muqaranatin niyati di takbiratul ihram panapa wajib apengaki niat di takbiratul ihram da takbiratul ihram wa muqaranatil julusil akhiri ban apengaki julusul akhir tojuk si akhir li tasyahud tahiyat wassalati ala nabi ban salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertib alamat karena yang harus tertib itu adalah yang tidak mungkin dibersamakan. Artinya harus tertib dikecualikan kewajiban yang harus kewajiban itu bersama dilaksanakan secara muqaranah. Nah,